Zahvaljujem se gospođo potpredsjednice. Pa naime, uvaženi kolege govorili ste ovdje o nemogućnosti poređenja nekih događanja u ratu. Po gabaritima sigurno se ne može, poređenje se može napraviti, ali gabariti jedne tragedije nisu vjerojatno kao gabariti tragedije srazmjerni nekoj drugoj. Ali morate voditi računa da samo jedna žrtva, samo jedan život ubijeni, nestali je žrtva. Ne znam koliko vi znate, ali upravo radi svetinje Domovinskog rata morat ćete se pozabaviti i negativnostima koje su bile. Jer mi smo ovdje u Hrvatskoj prije svega dužni braniti dignitet ove zemlje i kada bih vas ja sad pitao šta znate o protjerivanju Srba, Bošnjaka, hapšenjima, odvođenjima iz Istre, Primorja, kada su nas hapsile i vodile policijske, redovne policijske snage, predavale vojnoj policiji, ta nas je brodovima transportirala u Split, zatvarala po hangarima, predavala HVO u Hercegovini. Iz toga sam ja osobno jedva živu glavu izvukao, iako sam u 6. mjesecu 92. godine iz Bijeljine, dakle grada koji je prvi napadnut u Bosni i Hercegovini, jedva izvukao 6-godišnje dijete i roditelje. I kuće su mi bile pune izbjeglica. Dakle, Domovinski rat radi zaštite njegovog digniteta mora se pogledati u oči kao kompletan i raščistiti u vlastitom društvu sa vlastitim negativnostima, ne gledajući stalno šta je neko drugi odgovorio. Velikosrpska politika je dovela Republiku Srbiju do toga da nema više ni Kosovo što je bila svetinja, ali to je njihov problem. Idemo se mi baviti našim problemom. Hvala.